Prijatelji, pozdravljam vas! Jedna od obaveznih mjera u proizvodnji paradajza je redovno zakidanje zaperaka, a riječ je o mjeri koja ima značajnu ulogu kada je u pitanju kvalitet plodova kao i zdravstveno stanje same biljke. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Nakon što smo pokošenom travom malčirali zemlju, važno je da sada odradimo jako važan korak u uzgoju paradajza. Zaperci, mali izdanci koji se pojavljuju na mjestu odvajanja lista od stabljike, tako reći u pazuhu listova, slikovito rečeno to su grane glavne stabljike koje mogu da narastu do u nedogled i mogu potpuno preuzeti primat nad centralnom stabljikom. Zaperke je najbolje zakidati tek kada se pojave, dok su još uvijek mali i nisu osnovnoj grani iscrpili mnogo hrane. Zaperci vrlo brzo i konstantno rastu. Ukoliko se ne uklanjaju od stabljike paradajza, naprave žbun sa mnogo malih grana od kojih svaka ima svoje plodove, ali ti plodovi su veoma sitni. Zakidanje zaperaka poboljšava proizvodnju plodova jer se uklanja potencijalno dodatni rast koji odvraća energiju od razvoja plodova. Na ovaj način se energija preusmjerava nazad na plodove i smanjuje njihovo zasjenjavanje, što će da pomogne da plodovi brže sazrijevaju. Ova mjera također pomaže da bude bolji protok vazduha, što smanjuje vlažnost i ubrzava sušenje listova. Ovo suvo okruženje smanjuje mogućnost razvoja gljivičnih i drugih infekcija. Ako zaperke ne uklanjate, tako nabujala biljka sklona je zarazama, prije svega plemenjači, truleži ili insektima. Najbolji prijedlog je da se kod jedne biljke uklone baš svi zaperci tokom cijele sezone gajenja, mada je to nekad i neizvodljivo. Ukoliko obavite ovu mjeru pravilno, vaša biljka će postati jako zdrava i rodna, a plodovi ukusni i sočni. Ovako gajeni paradajz trebalo bi redovno zalijevati, prihranjivati, štititi od bolesti, što će doprinijeti dobrom rodu, kvalitetnim i krupnim zdravim plodovima. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome!